Saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda a kabibiyag mi, ngem na nga to ti standard ko kadagiti anak ko. Ti kayat ko ket kanayon nga iso da ti bida. Uray pay idi agad-adal da pay laeng nga aging ga ita ta agtrab-trabaho dan. Ngem maysa kadagiti kambal nga anak ko ti nakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Chanel iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tasi kamat ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, Mama. Ha? Tour? Talaga, iha? Itugot na ka, Dimat, Janel? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamom lang ang titugot mo, Janel. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janel. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan pa ba? Papa, Ni mamam ti kuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga asikaso ka na kayong agkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang no da kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpakongkong. Enjoyan nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janel ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa anak ka pa ni Hong Kong? Sa nabalikan niya taubingat pa, mama. Barang makapanak tumot iji abroad into next year. Noon tantun ornong ko. Kasano ka makapasar iji abroad iti kastagalat mo? Papa, amangan kintimet no kanayon nakagaong tantipos mo. Gaputasan ka makaperform na saya iti trabaho. Papa, tuladan na Janel. Uray di agad dadal kayo pa kanayon na nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos, di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janel. Gan may sa pudno mo't analalain ka nga miti siya. Dakkel tinagdumanta. Uri naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikatay mako na anak kapoy. Simple ka na ang amin na tao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulang nga comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada mang mangag ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahita kanya. Ngam sigurado ka din? Ani mamati kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din day ta a desisyon mo? Well, kunak lang arudan. Sige, sikati makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive, wano inton makaurnong ka, agpasyar tanto ijay Korea, ha? Tegat mo na. Di mo day tati may sa kadagiti arapapta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iti abroad. Wan, kit amok amatong palday ta. Janos, Ma'am? sikat ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ang, ma'am, apa siya? Anya a klase ti saludsod dayta, Janos? Ma'am. Tsak kayat. Amangan nga no jak kabalan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siyak ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project dayto Jak sa kabalan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalak mo kanyak. Ma'am, pasensya kayo. Ang panagkunakit, nakurang pa iti kabalak, tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo, ang mapan iti Singapore, ma'am. Angam, Janos. Pasensya kayo, ma'am. Jak kabalan.
kumusta ti biyahe, oh? Ay na, sayang tasaan ka si Murot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentive sa maawat ni Janelle. San ka di, iha? Ay, uwan papa. Anya ti amo tayo. Ang mga ni Janus dumot ni at incentive na. Mawan latamu ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, papa. At ti trabaho na. Kinuna naman ti tayo nga overtime. Sige papa, mama. Urnusat pa'y dagiti gamit ko. At damat lang ka ti pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Julia. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso akim matanga. Magyaman ha, Julia. I can't stand to fly. I'm not that. Hoy! Ha? Ay, makakikikot ka na. Ano nararamidam dito silit ko? Anya ginamo. Nga, anya? Saan mo ka nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, hindi jay. Uwan, diya kinawat. Ngam apay. Sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka kadi. Singapore day jay. Puro foreigner ti handle ko. Kastamat dagiti tattawa ka meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nangarod kat. Sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamot kan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka afit iti kasya trabaho? Naragsaka ko niti kastoy trabaho. Kontento ako nakastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado asaan da ka nga ikan iti kasjay nga offer no saan mo akabailan. Guston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat, istoryaman kit de, idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka kasarsarita. Oh, may promote ka manan, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No kasta dakdakalan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigama, Janos. Papa? Kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo dinang rugi ka, isupay laging kaita. Diya ka ti may promote, Papa? Ano niya? Okay ako niti kastoy, Papa. Ay, unay kamatan. Kontento ka niti kasta posisyon mo. Noan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sango ti makan. Dahito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo. Ni Papa Amat, husto ko man dayta. Kontento ka niti kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kas talag ti maragpat mo, ha? Anya ka kadi, Romeo. Kunak mat, adda tayo iti sango ti makan. Pasensya kayo, Papa. Sorry. Nadyak maabot ti standard yo. Dahito iti tantanam, Janos. Awan anak ko anak po iti pakinakam na. Dawatam. Janelle, adala mo terapi. Apa, iti ka pala maturo. Papa, adda kumakayat ko nga ibaga kada kayo. Kanya dahita. May papankin ni Janos. Apa ini Janos? Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay.
Ang di na inawat ti offer. Ay, nakapoy talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin niyo kumanday ta pa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudlo! At ayaw nalalayang ka nga miso. Agkambal kayo, agamatayo na sirsirip ka. Talaga dakil tinagtumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Ha? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamkit ni, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na at talento. Saan la ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ar-arigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Isu na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibagaan na kapoy kan nakapsot. Ngawan amuna, ket daytan tinaimula iti panunot na. Isu nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amuna, ket talaga adi na kabailan. Nakuha Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatig yo kada kami. Janos, once in a blue moon lang at dumting ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya tinsan. Okay, dito yan. At dayta ka man na minsan. Ay, daytan chikon kunakan ka. Idi mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang hindi mo kinayat. Jack kabalan ti kasya kadakkel ti trabaho insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang insan. Libre a 6 months training iti abroad. Na makalpas ka ti training. So, sigurado ma-promote ka iti nangat nga to a posisyon. Dumakal pa ti sweldo. Kaya nado ti agbalin nga incentives mo. Insan, career advancement na ito'y. Di mat ko na makayat mo ti makaurno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ka makapan iti abroad? Nabayagan na itang arapaap mo. Sana yan, insan. Akad mo ang ti kambal mo. Insan, takil at tulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado ang secure to mo in the future mo. No bilang lang. Janos, umuna ako na rumuan, ha? At ang aming meeting na. Masapol ang masapa ak iti opisina. Sige. Oy, di balon mo. Ang mga numalipatan manan. Ayun, gayam. Amom, the best ka talaga ang kambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Manan paggigilan, Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko dahi tanya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka manan. Alam kiti ti balon mo, taingkan. Ang mga numala daw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usut mo itawan. Ne, anya dahi ta, papa? Gas makita mat. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti suot mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita na ninsan mo adan. Hinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga training kay Diabron. Pa, amangan ngamin no. Anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibas siten. Kani kumpara kan ni Janelle.
Di gamin kayat ko, ket mas ag-effort ka pa'y. Diyaga mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti baghim, wano ka ba laman ako. Iso sorry, Wen. Papa, amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pangasi man ako. Awata mon ti offer da kan ka. Umuna ti amin kayat kaman pa'y akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anayat adumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan a Sheena. Nakapagsurat akmet gapu takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyek a makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti amin a makangeg. Jack nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impake laang itinateng tinagbalin at trabaho. Agalis-alis aklaeng kadagiti pwesto nga agimpake iti naduma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a boss ko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 a tawen ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagaget ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 a tawen a panagden nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Pwede pa na rin dagiti uping. Inton kuan maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Tingam idan, tagigiddan tayo na mangan. Ay na, Sabado ita lakay. Kanya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita man dayta. Gapo iti sobra a kinagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagluko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sang-sangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa ko yung mapanay pwesto. Tapno masapa mat amakarga na gitinateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda katwa dagiti ubing. Sigat imakam mo, bakit? Bakit? Agpabis kayang inton bingat. Mga abutag ti 2 aging katalungal daw ijay. Urayak nga minti isang at kuha natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon nga'y dagiti mai-deliver iti ordaneta, lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay lati ka doon magpa-ordaneta inton bigat. Ket iso nga rod, Bilinam to ni Nancy. Ta isupay lati makamo kadagiti uping, wen. Kasaritam to mo ni Brenda. Ta isupay lang ti makamo iti pwesto, kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Amudamot kit di aramiden na. Nairwamdan ang mapampanawan no kasding agbiyahe na. Ay, hunmat giti Ala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makamo kadagiti uping, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na.
Jak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makaammo kadagiti awir ko. Nasayaat nga rod no kastanan si. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wan ka di manang. No problem. Siya kon ti makaammo. Sila, silpon mo sa jagun unay, itay pay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Apa di mo sungbatang kay? Ang mga no importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Apay di pa'y simang pa'y nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, amangan no abutan naman ng tidwa aging gatalo nga aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Ay, sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at kanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyak laang amay sa, nairwama kung tatang. Kas dyanan, manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan magkidi Bili baka talaga iti kinagagat na. Iso arumbang laang mait aso padam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Aywan matatang. Iso matar aramidek. Responsable akmat nga asawa ken ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mat tasimangpat kan Limwel Barok. Ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasapa mata na gawid. No kasta, di pa'y simangpat ni Sheena. Awan pa'y matngarod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di. Hala, maturog kayong diti balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabiimat nga paison. Sakat makaturturog akon. Wan ngamin mga. Balay to'y ayan nyo. Siguro, pawit mo ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin, no atidog man ang tipila. Ayun siguro, Barok. Ala, kay maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. At unsa ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita. Ay uwan nga rod. Agsasarunod agiti ag-deliver kan agorder iti natang lakay. Nasayat no kas na bakit? Blessing amin da kita kadata. Wan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya naday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kadwak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameryendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang nga agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang Iso nga ro ti kadwak nga ag-repair. Awagan man kiti ni Randy. Ta iso pa lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso na pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na nakamay, bakit? Ayun alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Ala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa'y welding ko. Rene, apil nga da ka dito eh. Di ka natagani. Rene. Kailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagtanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti welding na, aging gamalpas. Ay, wan.
ngam agparbang ka kuma. Saan adito'y kunakmat, pangaasim. Abay, di ka kadi mahiliw kanya. Kailiw ka ngam saan kumamad nga iti mismo abalay mi. Pangaasim rin Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nagmat? Mabiit lang kay to'y sina. Ay naaldawan sina. May sa oras bunsa man dita sa angot ti sarmingay. Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablab basit ta si Pimonay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampaya kasta ti pamayama mangurnos iti bagay. Saan ka met akasta sigaw? Ni tatang mo't, sigo din nakastuyak. Sa inyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan sina. Mapan ka pailaeng agsubsubli ako. Tatang. Ay, sina di ka gar-aramit ko nakmanain. Agpanunot ka na sayaat. Di ka gar-aramit iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanan. Awan dakas ngar aramida. Nasingput to'y anak yu? Sigurat mo lang, sina. Narabyan ka man ba kahit? Da ka matgaya man limwel. Well, ado kami ang nagapunaw. Iso nasapa kami matanalpa sa Jigardain. Awagan ka itay. Sunduin ka kuma. Hindi ka ba't makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasta ka di. Naan kan. Ingka pa'y mga na. Imbat tiyanda ka iti sidam. Nagluto iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Napsugak pa'y mat. Ah? Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dag iti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-in istorya. Iso anarabyanak anagawi. Hala, yung kagaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabihin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni Jonah itay bigat, mama. Masansan mat ti irurar da iti da ichay at na. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na da ti gargaraw da ichay at na. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mat ti buksit na. Sakat kasta unay alabas iti bibig na. Matidog pa dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusim. Katatao na mat, mama. Ay na, inton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti dayjadyo na. Sapay agdudu maalalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sina. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkel ti panagtalag ko iti asawa. Sina, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan matimbagbaga na kanyak lakay. Nagloko na dya tao. Uray ko mamot na umawag mo na mag-text man la ko ma. Agur-uray yung dagiti ahente iti palengke. Padasag akong takan lakay. Amang ankit dimat no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver idirapi Nalabit na kasta. Naging bayamon. Siyaklatan ti mapan mga lakad agiti simang padanateng. Ayong gayam, sumurot ka? Ay kwa, saanin lakay? Adang amin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong timapan niya pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale taad damot da Brenda ken Marie Ichay.
Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwakan ka. Oh, apay nga itaka lang sina. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel ijibalay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawag lang. Okay. No problem. Tinapatig katadakan. Kailiw ka muna yan, Dave. Kaslay patay ko ti Jakpan nakakita kan ka ti sumagmamanungal daw. Anya? Abay, di na ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Nagtapoy saan adito'y ayan tiritaw. Narigatan, ang mga noda makakita ka na. Lala. Unag karodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaol ti pinukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, way na palayan. Kat siya kunti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbitot iti nakitak. Kinapod nun, nasakit tinakam ko kinisina. Kasla napukaw pa'y kit din ti respeto kan ko ana. Nga masapol nga aktanang akpara iti anak ko. Jak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, abalayan. Sikapay laang tinangibagak iti daytoy abalayan. Jak pay laang imbagakin ni Limuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sa bali day tiyay numakaungat. Isa pa nga asim tabagbaga amnisina, sakbay amaladaw ti amin. Ay, hindi ka madanagan na palayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpay. Agyaman na kabalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday tiyay alalaki. Kat igyan namatan ti kasjay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sina. Tata, Mangipapain ka. Ay, sinaabon day di arinay sakbay amaabuan ni Limuel ti may papan ka na kayaw. kuha, tatang. Anya nga kuwa. Giyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Limuel ti amin. Kadusaan, ang mga numapatay na kati asawam. Nakasingsing pa ni Limuel keng ka, nakagagagay, nakaanaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwana. Tata, No da parikot yung agasawa, pagsaritaan niyaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raut. Adan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sina. jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidiya. Dalangarod asawa mo, nagpadugsol ka pala iti sa balay, salpag. Tatang, Anya pala ti piro kami ti asawam. Adaminan kan kwa na. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro kay ti bubeng. Amum ka day, adakil apa kay babay ng tinaramin mo. Hindi pa'y mangaroon apalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namday mahiblada ka. tatang. Ay, di ka ba nagsangit-sangit dita? Putin yun, ti relasyon nyo iti na rin. Ket ipamaysam nga si kaswan ti asawam, ket nagitandak yaw. Nagbakasyon ka pa lang. Uray di ka pa lang mapan iti pwesto yaw. Tadama ni Brenda, pagtalkan nyo ijay. Isaw, ti makamu ijay. Uwan, tatang. Ikari, sina ako ni Rene. Ngam kita makakasalita yun ni Mama. Tadi na ibagbagakin ni Limuel. No anyaman tinakita na. Ikari, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdag matan ti relasyon mi. Pakawanindak ko ma, tatang.
laak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngem puspos ko laklatan ti rupak amakisang sango ken kuana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi ken ni Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan a nagpakpakita daytoy. Nagsukatak metten iti Facebook account ken cellphone number iti kastaket di na kon makontakpay. Manipud idi sagpaminsanak metten a mapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda a mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan metten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak metten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ken ni Lemuel ti amin ngem maun-una anak met iti buteng. Siguro ket nasaysayaaten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy a masaktan. Ket awan metten ti mapasamak a gulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin a parikot iti relasyon mi nga agassawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon iti Hong Kong. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan. Toy pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Amin tayo kat adama ko na apagbidtutan. Naigagaraman ken saan kat adalat tapan nakailawan. Ngem no daytoy kat inday pagbabawyan, adda barong agsapa asumangbay amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadagiti nagbidtutan tayo, babaen iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam Sheena ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kidawak nga ilingad na kumalangan itinagan nga Roxanne. Adu kano ti marayray aw kanyak idi ubingap. Napintas ken nalukmegak kano ngamin idi isu nga kay kayatdak a pagsisinnublatan nga aw-awiren. Makunak a naragsakak a tao. Naragsak ti nagbalin a biag ko idi ubingap. Ngem dimteng ti maysa a pasamak asaan aninamnama. 13 ti tawan ko idi natay ti amak. Manipod idi nagbalinan a miserable ti biag mi nga agina. Gaputa namin pinsan a nagbaliw ti inak. Agtawunak idin iti 15, idi adda na amammo ti inak a Muslim, iso ni Abdul. Aggusto launay ni Abdul kanyak, iso atila maitited na arigalo nang runa unay iti inak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Asino nga tati bisita ni Nanang? Kasla damot kasarsarita na dita salas. Ay, si Ribak man. Ay, nimat gayam Abdul. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Ay, umasidagak. Tapno mga ko. Umay ko kumadamagan na nasunya, no kaano kayong agbayad iti inutang nyo kanyak, iti napanalawas. Ay kwa Abdul. Pasensya ka pa ilaeng, ngam awan pa'y maibayad ko itaken ka. Ken lumabalain, kasaritam tuman laengen ni Busale. Tainton umay abulan to ti panagbayad ko ken kuana. Mga no di nakanton ikan, no saan ka makabayad ita. Agsingsingir nga minan ti dealer na nana. Amamuyo mo tan ti dealer na, saan ka di? No inbaga na nga itan ti panagbayad mo, agbayad kan. Day takat nga ro ti parikot ko ita Abdul. Jakab mo no sa dino ti pangalaak iti kwarta. Nailumluma kung iti utang. No kayat yo, siya kung timang bayad iti utang nyo. Ha? Uli teman ti kinunam Abdul. Siya kung timang bayad iti utang nyo, kunak nana. Ay kwa.
Ay, sus, nakababain ba't kan ka, Abdul? Amangan no jak makabayad ka dagiti utang ko kan ka. Saan kamat asingiren adagos na na? Kan may sa mabalin kamat na makabayad iti sa bali a pamuspusan. Ay, sige Ibagam nga road, no kasano ang makabayad akin ka. Saan kayo asingiren? Iti may sa kondisyon. Kanya kondisyon. Ited nyo kanyak ti anak yu ani Roxanne. Ti anak ka ko na Abdul. Una na. Malaksid na siya kung timang bayad ka dagiti utang nyo. Ikang ka pa iti 100,000. 100,000 pesos ko nam. Dakalagat aday ta. Saan ka dinana? Kung saan lang aday ta. Ikang ka pa iti supply mo. Kun. Ikang ka iti supply mo. Amay parit nga agas. Kanyat makunayo. Uwan Abdul. Itad ko kan ka ti anak ko. Basta tong palom dagit. Kasta tarupam si Karoksan. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Abdul itay nanang. Ilak na ako nak iti dayja a Muslim. Isukat nak iti kwarta kan droga kasta ka di nanang. Ay Karoksan anak ko. Kastoy na nga main. Di Abdul umay nakararmun. Iso ti bagbaga na kanyak. Kaya't nakakano nga asawaan. Jak matayayatan. Kun may sa ubingak pa'y tapno makiasawa. Masigurado ka na pintas ti biyag mo iti danana. Adu ti kwarta na. Saan kantong agrikat? Agsardeng kan nga agadal. Kat sumurot kan kuana. Di ko nayo ka di. Kat napintas tagbalin aka sa saad ko iti din na dayja a pusher. Hostown, Roxanne. Amaw no anya tinasaya at parakan ka. Isong agtungpal ka iti bagbagak na awatam. Sana para kanyak dagitang ibagbagayo nanang. No dikat para lang iti buko dya pagragsakan. Ayan ti konsensyayo. Jak ay ayatan ni Abdul. Iso jak makikalay sa kankwana. Suker ka nga inanak. Anay ko nanang. Awanan maaramid ang pay no siya kun tinagdesisyon, Roxanne. Gaputanak ka lang, nawatam. Kumusta ti anak ko nga asawa? Kanayon kami nga aga pa. Kaya't nati pumanaw iti balay ko. Iso ay, dajay, kulong ko iti silit. Inpadlak ko ti rida, tapno sana makarwar, nana. Talaga natangkan ti ulo day chay ngoping. Pasensya mo na. Ayun gayam. Adda ka din di karim kanya. Atoy, 5 pa kiti data. Ay na. Nagsaya at no kasta Abdul. Wow, ayos. Saan kayo kuman? Nga garamat iti marihuana. Tanangin na data. Sige. Agawid ako. Tapno maarami dyo ti kay kayat yo. Sige. Katagyaman na, Abdul. Abdul! Lukatam tiri daw! Pangasim! Parwaran nak ditoy! Abdul! Jak kayat ditoy! Pangasim, Abdul! Parwaran nak kuman! Mabutbutang ako na yan! Saan pa parwaran? Ada maarami daw? Masyan ka kumamat kanya! Pangasim! Di na ko may kulong ditoy! Di nakmat pugawan iti asok ti sigarilyo ma. Kayat mo ka di nga parwaran ka dito. Amo matanalakaak lang ang kasarsarita. Parwaran ka. Uraan niya nga oras sa kayat mo. Agpaiso? Ngamiti may sa kondisyon. Sige, anya day ta kondisyon. Aramida kami na kayat mo. Basta parwaran nak dito Para sa akin na, Roxanne. Dahil lang ti kondisyon ko. Abdul. Awanan ti adupay asawom. Adupay lang amin ti artim. Asawa ka mo ton, sana ya.
Iso nga di ka nga rod ag-arte-arte, ha? San Abdul, pangasim. Umadayo ka kanya. Agtal na ka kunak man. Di ka natagari. Agtungpal ka iti kayat ko. No di mo kayat timasak. What? Oh, Yan na. Hindi na kumamat sinito-niti sigarilyo. Pangasim. Lukit di nga reglam. Agtal na ka kunak. Ito. Uray, mano pa yasin iti sigarilyo. Di tayo, ma'am. Iti party ti bagin. Napintas kan tulad ka para kanya. Iso nga umay ka. San Abdul! San! Nagsakit tintero bagit. Nagut-ut dagiti siniti sigarilyo iti mo. Diyos ko, tulungan na ko ma. Tapno makapanaw akong iti dayti nga impyerno. Narnakanin ni Abdul. Nakalukat dagiti tawa ti balay. Gundawaya kung daytay. Tapno makapanawak. Magnaak iti tawa. Diyos ko. Anya daramita. Diyan ka muna sa di na ti papanan. Sa di na itan ti pagturungag. Mabisinak pa yan. Ada ka di urayam, miss? Kuwa, sir. Awan. Apay nga agsangsangit ka? Napanugak ngamin, sir. Kinapudno na. Intarayak tinulpit nga sa huwag. Kanayon na kami nabugbugan. Iso nga idinadaanak iti gundaway. Naglibas sa timanaw kay Jibalay mi. Kasta ka di, ha? Ala, umay ka at mapantay di opisina. At damot lagi di asawak. Umay ka, tagama mo kayo. What, sir? Di ka matanagan. Saan kami ada ka sa tao? Da kami ti akin kuko iti da iti gasolinaan. Kan kaabay maglag ti grocery. Umay ka, tapno makapangan ka. Tanay, langam ti mabisbisin. Kalpasan na, aginana ka. Mala, umunag ka iha. Ipapabalay mo. Nagdakkel ti balayo, sir. Huwag gayam siya ni Attorney Dominguez. Ti asawa kat may samad lang attorney. Awan ita diti balay na makumikom kadagiti kliyente na. Rabinto na makawit na jay. Anyat nagan mo, iha. Roxanne, sir. Ada ka din anak mo. Awan pa'y. Manipod ita, agyan kan dito yan mi. Aba gusto. Ada bakante asile diti dorm dagiti boys mi. Kaya dagiti daduma pa atauhan mi. Di kagdanag, tado dagiti kakadua mababae ha. Apag iso, sir. Kadno kayat mo ti agtrabaho, mabalin ka agtrabaho iti gasolinaan, wano iti grocery. Wan, sir. Kaya't ko lang unay ti maadaan iti trabaho. Ket agyaman ako unay kada kayo. Ikarigatak, igaad ko niyag trabaho. Di kay to agbabawi iti panangalayo kanyak, sir. Nasaya at iha. Manong titawan mo? 18, sir. Ubing ka pa'y lagayam. Agad-adal ka kadi? Wan, sir. Malala. Ituloy mo itong arot agadal. Into no may manan na pa nag-enroll. Pagadalan da kawan. Kasta ter aramiden mi kadagiti agbalin. Akaduami diti balay. Iti kasta. Dumteng to ti panawan. Nga umasinso ti biyagda. Kat aduntumat dagiti tulungan da adat tao. Agyaman ako unay, sir. Awan anyaman na iha. Basta saya ti trabaho. Di mo dadaalan ti panagtalakmigan ka. Tay karimi, iti kadam, iti podermi, agbalin kami anasaya at, hun gayam. Kaya't mo kadingay kan iti pagnakman ti asawam, kapo iti nararamid na kan ka.
Uwan, sir. Kaya't ko lang unay. Anya, pimanaw ti anak ko. Uwin, linibas anak ti anak yun, anang. Kano pa ya pimanaw? Agduan na Domingo. Makakasuran. Na may sa anak da dyan nga babae. Masapol ang mabirukan ta ti anak ko, Abdul. Pulis kami! Sige, so kumiyatan niyo taglawlaw. Kwa. Saan? Saan na ka matiliwang? Awan basal ka? Sir! Ada pa kita ti marijuana dito eh. Awan amok dito dito, sir. Saan ko ako ko dito marijuana, sir? Sir, ada pa dito eh. Abdul Malik. Arestado kay ti panagaramat kan panaglako iti may parit nga agas. Kastametan ti panang malmaltrato mi ti asawa. Di manan pa na Roxanne. Isugayam ti nagipulong kadag iti pulis. Ay, saan? Diyak kaya ti makulang. Saan? Anya ti madamag, sir. Nakakulong ka din ti asawa. Wan iha. Natiliwan ni Abdul, akadwa na ti inam. Ado ngamin tinaduktalan da nga illegal a droga iti uneg ti balay na. Ni nanang, nakakulong ka di mo. Nakakulong. Ada ngamin naaladag iti pulis a droga iti bulsa ti daster na. Iha, amo nga naliday ka, gaputan na iraman ti inam. Okay, aklang, sir. Kinapod nun. Nabayagan akayat ko ti agipulong kadag iti polis. Nga mabutang. Husto lang ti kasjay. Tapno ikaro na tinagbasulan na. Agyaman ang unay kada kayo, sir. No saan aga po kada kayo. Ang mga nagtultuloy pa ilang ti kasjay nga aramid na. Ita, awanan ti pagbut nga. Kat, di ka na yun nga ipagamikan ka, Roxanne, iha. Igait mo ti agtrabaho, kan igait mo ti aghanal. Tapno inton, makaturpos kan, kahit makatrabaho ka. Makabirok kan to itinapinpintas a pagbiagam. Uwan, sir. Kat utang ko kada kayo ti amin. Dandani akon agturpos iti inalak a kurso. Naragsak ken nanamay ti nagbalinabiyag ko iti poder dagiti agasawa a Dominguez. Mariknak ti panangipatagdaunay kanyak. Didak imbilang a sabsabali kadakwada. Isung ar-aramidak mat amin a kabaalak tapno makatulong kadagiti negosyo da. Ket igagaet ko ti agadal. Iti kasta makaturpusak ket masubadak met ida iti panangtulong da kanyak. Amok nga adu pa iti panubok a pagdalanak, nga may bagak a nakasaganaak amang saranget kadagiti a panubok, ta isu ti dalan nga agturong kadagiti arapaap ko iti biag. Agyaman ak una iti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Roxanne. Ken ka pagayam, Roxanne. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, habang may buhay, may pag-asa. Narigat kan nasakit man tinagdalanam, ngem dumteng ket dumteng tulat ta ti aldaw a makabangon ka. Saan ka amawanan iti namnama? Amok nga adda agururay a nasayaat para ken ka. Igaet mo nga rod ti agadal, ket di mo tadaelan ti talek nga inted dagiti agasawa anang tulong ken ka. Di mo ida liplipatan. Tano awanda, saan mo mat anaragpat ti ayan mo ita. Alakas tan pagayam Roxanne, ket agyaman ak unay, iti ingka panangibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.